Горный лугун кинигер тулалыреге көгөнен чалгер. Экология күнін көрсі, онна кыйы сылынан улуска лес победы көгөрді акцията барар. Бұ күндерге бәржігістәқі кен қаваннақ масалырдудың сұғытынуға болла. Анна Семенова салгыр. Улу кайы хеттон сылгаран Аллах тәрәхіннер сылы әргітче салғанан баралар. Горный луғынғар бір марны көқтөк тәрәхіннен лес победы акция болла. Илмен гөл кыттылақтарғар анамыд өйдөбіннік тула талақ мастары олыртулар. Тыа быһыгар олордор бут бөһөлө кехигер үнәйи агаяк курдук. Онун баланы беһиги билен турар бу бәбит тулдыр кебитин, олорор ширбитин төһөкалдарынан экологияда чөй боларыгар. Үлене итек бутун надален төгүдүк. Мунутум көйи хеттен сылыгарана маннык акция болары олус тухалах бу жөнсерге барда өйдүр. Onun balana olus köktəxtə qıtaldır. Aksiya çerçisindən bu kəmge ulus ürdündən ügüz sirge köğürdüğü subotuniga ıtıllar. Ulus administrasiyata, oyur qaýstybatyn ülehittere, Sina parkata, ga yakut les resurs telteler, bары köktəxtə kelen subotunikti hijallar. Onunla bugünkü günge bu ulus nehlekterinden, teltelerinden manlık subotuniktar bara turallar. Masalor duta köğürdüylelere uluska bartıgar barallar. Bu kurduk qaz bildi ki oloror tergenitten türebit böhülegetten sağılan ayılgatın rastık tutan otun mahın köy hünayetin böbeyden yükseden istakbitine iye sirbit ayılgata kençeri çattar bıtıgar çöl turuktaq terdilen iherger oluk bolu de. Anna Semenova, Sardana Kirashapkina, Igor Timofeyev, Saqa Televiziyonda, Горный.